kuki nam sunga ringa kine pi ta le Lamkai la azong vet zui thei loi khat pu Paolenlal hau kip saikot MLA ama chungchang tulai ta aging mama jeng thulam leng ham chuta ham mi tam pe lung asaboi le jengen hi chi thu ki za chu ipi ham iti ale hen saikot MLA pu Paolenlal hau kip ama hi ama ka hla na dinga hen mail hei la a ai lo wale mail hei community Lamkai hole Michael Lamjathang party ama ho aki thowin India president koma thungdingin governor khona lekha na pilu veti hi hoita ahin aki chinin aki mo ne he chi tu lai ta mi tampi lung suna khat hen mi tampi in pu Paolenlal chu amona ipi ham ti a kinil na aumin mi kon khanen pu Paolenlal hi agu a thil phabol thil phalo bol hi agu a kichem hi agu a hita hi ama ding ai lo wale ama khan to na ding machar na ding thu se ya sumna pai ne gu a hi ti a hi mi tampin kinil na bau tam na jong a hin nei do lo ta bin hi hi chi pu Paolenlal chungchanga hi chi hi adia thadola ai zong Michael Lamjathang chuteng ta le ama le anun zui thap them khat pi ama ho pan nazala mele ho to ki ho na za chum chum uma pu Paolenlal hi achunga hi ama mon na ding na ke tong a hi ti hi tu lai ta achi pian khat zo hin imu do theule ai la wale hi chi a news a I het ho a hi lo le tu lai ta thu ke za chu ipi ham itia le hen BJP MLA pu Paolenlal haukip ama ka hla na dinga hen Michael Lamjathang haukip le melhei Lamkai khanin India president henga affidavit anapil hone tin thulut akimo in chuteng ta le BJP MLA pu Paolenlal haukip hi apan muna ko na ka hla na dinga hen thado in pi Manipur Lamjathang haukip hin chuteng ta le People's Alliance for Peace Progress Lamkai mayang lambam bobi in India president koma he na na bol hon a hi ti chu agechi in he chi Lamkai te ni hin he na anei na thon na chun Paolenlal haukip hin ata sa kum som li le kum gup al hin in India voter khat hi na ding in min khum na anei beb in he chi zowin politics ahung lut kum 2022 in MLA ading hen do in ahung ume petition ase na thona chun Paolenlal haukip hi achi sa June 1974 in Churachandpur district aping dan in akise in hinla India voter khat hi na ding in ata sa kum somli la gup hinna achi sa kum sangni le somni la khat na chun min khumna anei bebe tin thulut an bol hon ni ama pa hi kum 1974 aping a hi le kum 1992 apana chu kum sima vot la theiding ana hitai chule pu Paolenlal te in sumi te hi achi sa kum 2021 akona 2022 in electoral rule amin chong be wetin asei honin hi chi chung chonin Paolenlal haukip hi kum somli le group in akiji lut in ama chanu hi kum somli le kum ni in akiji lut chu ti cho hi ale apa acha kum nga buwa ki hiding hi ai thailo thil a hi atil han hi ti chen ama ne hen ki phin na ana bol han ne Michael Lamjathang le mayang bam chun Paolenlal haukip schedule tribe a hi na jong chona anei thanin Manipur ST list a hi kum 1974 la chun any cookie tribe hi anna ki happy nai pon chutile ama ape na tribe chu iti any cookie tribe AKT ana hi thei ham tin thudo anei rani any cookie tribe hi achi sa kum 1956 a kona 2023 ka sunga Manipur a happy na kinei lova kum 2022 a kona 2003 a hungki tha happy ki a hi bo ve tin a se hon nei Chief Minister Louis N Biren Singh Makai na government in schedule tribe list a kona any tribe la do ding agor cha Paolenlal haukip in hi chi zatle nam ki ka gal chu ana sa hi tin a phong honin any cookie tribe ST a hi na amanding
foreign mi ahina het do ding phana kum khwa any kuki tribe su manga ding masanga Manipur le India chunga pu Paolenlal haukip chun gal ana bol hitin ana sei honi ni hiti a hidem na alawale tai tom na ti ding ham ana to na hi a flok na dinga pan la jong mi tampi an umen hi chi pu Paolenlal haukip hi BJP ticket a kaido a hi in BJP ticket na kaido khat chun party ideology and norms dungjuya thu seiding na ato ding dol ta hi a hi wangin MLA Paolenlal haukip chu mi kidang ta mi hangsan kuima ki chalo pasal khat a hi ji chun a kaido na BJP principal jong azui pon ama ding ki gyal holovin kuki nam mi te ding in akipumpi jing in hi he chun mei hei esante met laivom adozing in thudi lam ki mangcha a hi kit ji chen BJP ten jong alona ji a hedi kit povin aji beya aka laule Supreme Court na a fight kit ding van noi a choling kit ding a het ji wa I macha a sei ngam lo u heading in jong ta sanu me hi ku ki te ding a public figure khat Lamjathang le anung zui hon ka la te na ding plan asim hi adi theilo khat thil au me tin mi tampin kipin na abolvin nampi lamkai ho ibola thip chana na ham so group le non so group hon jang ibola tu chana Michael Lamjathang le aloi ho chunga action na la lo ham tin mi tampi in kipin na anei ni hi hitabang nampi dinga zendam thailo HIV AIDS nat pi tabang ho hin noma ki chol do sa thailo dinga he tin khangdong mi hangsan ta chapa ho chun kipin na ana bolvin hi pu Paolenlal ama chung changa tuni kha heolim naw hi chan hi hin tin hitabang thu ho he iga agela le namsunga mi poimo ta khanin mi khanin hitia alam lowa ngo na chung chun ailawa ngo na chung changa thil chat chom chom a hin bol hi iti pu na hitam a hi chi jong chu mi dang za dam hi poi e ho hi ka mama izat inam chan khom pi mama khanin hitia a nge na e bol he do na ailawa le su men sin adim plan agon hi iti di theding ham pu na le jingin alang khana pu Lamjathang elowale Mr. Lamjathang jong ama jong kuki su min sin ding kuki nam su chimi na dinga pan hoitan ala e ti jong he akimodo thein chuting ta jong le izan in ka ngai lui kuki nam sung ka ngai lui ti jong le asung lama he ima cha hello hi ti kha jong hi modo thein alam tai ho that ngap chaying anam sung uchimi na dinga pan lan ngap chaying agal mi te to kithukop jing ho chu alona ji lo imumu na ama ho chu got na nasata pi ding dol a hi ven hi hitabang e ho lunggel phalowang igam sung le nam sungin po hitin kidal khen hi te